Baby a yadre ehia se yakasa hye yapomuden mu nsem afe no yahya ase ne de to so do amiensani na nne no Amen Scientific Herbal Hospital aba o se ye be screening any check up screening also feature akoye screening na efiawa akoye screening na de ntikura na wo se ye screening no me am doctor Osei Owusu efi Amen Scientific Herbal Hospital aba ye be disankomo ye ntakura nyi free ha netie ni nti e wo se wonyeye days na nko bebre sa 13 days day ni wo mu yi e wo January mu nti wo so betumi akwa enye late we don't for me mo official pay afen comment afisa se na nkwane ahoden wo ho yeda se yeda Amen Scientific Herbal Hospital ase safi so masabe kan ye ho na no pay de o se ye kasa fa health screening ne check up ho wow me hu ya na msiye ame ma ya da menye aha ye ka se health screening a eno ye dia yo mini aba meda wase na machia watifo wahwefo ene Ghana fo nyina na ya wish bia so happy new year afisha pa enkomo bia na yempa ebone se afisese no na obi edie ewo apomuden kwa so say Amen Scientific Herbal North Medical Hospital there ebota ye ba akopɛ so PPR ebedi ewo apomuden kwa so na apomuden won sem ne bɛkɔ jo kama sɛne ebe ya obetimi akɔ aba ahoto ne yedi so ebeba bɛka ho ɛde amaye nti ye wishi obia afishia pa na mini aba em sɛ ade ba ko a Ghana fo yen fa ye ninko ho pa eye bibi e fe ne health screening and as a health checkup na wo hwɛ health checkup na and as a health screening na ne nyina ne sɛ ye den hyehyɛ ya ahodo bi egu akwan mu ahwehwɛ nipadua akwa ahodo nim nyina mu ne ehu sɛ bibi atechoma anase ekoyi anase nkoyi na afi yasa pe ho pomasibre nti wo hwɛ health screening na doctor okohu doctor anase physician na obehwehwehwehwe onipadua ye onema bibre ho a doctor kra be hu a ebia de onye professional onhu anase wo maame an ntifi onhu nti ansa na examinations ahodo na ye wo mu mfidie scan machines ahodo mfidie a behyehyem oba ame na de obedidem so ahu moja ahodo ebetwe sebe ahobayen so ebetwe de ahye fidie mu anase ebi okra sebe ejanan kra ye de behye mfidie mu na aboa ne ehu yarwa ahodo bibra ekoso onipadua ni ti saa hyehyɛ ye de agu akwan mu nyina na wo ye bia yesi wa ye bibia ye frɛ no health check up okay nti brebe na wo se ye em sɛ ade ba ko ye pa ne sɛ nipa bia no nka odi wuntimi a 6 months bia na nka wa check onipadua no na yen ya fa mu ha no em sɛ bia ya na sɛbi botom ni nkoyie nti nka no de wa cha kura no afi bia de bomoden ba yaresabia na be check onipadua ni nyina esan sɛ ya na bre bia ye bode ru sɛ ohaw bia no sɛ ne etie bia na ye hya ase ne ehu ne ntema ya na ano so no emre ema complications ena onso umre bibri wo ohaw ne ba wo so no saa nso na umoka so bibri nti nka ye pa sɛ nipa bia no wacha bia no afi bia de wo sɛ utim ye check up unse utu kwan kwa ama na ne developed countries na ehwo no wo be hu sɛ wo wan check kra wo company na one ne ye adwuma no acha 6 months bi omo a be request ana sɛ omo kra be book appointment amount na wa ko check wo nipadua no na aboa ti de ye ne sɛ wo be check afi wo be check so a wo so hu professional wo ba yaresabia sense nioma bebri wo ho a professional no physician be hu doctor be hu a obi antimi hu anya sa na misdiagnosis ne so koso bebri ono ma mi tifie no check wo pressure no nche so aye health check up ana so aye health screening obi hwe wani ho aye hye wani aye yellow ntie ne onya malaria ye be kom so e bia doctor be check no na typhoid nyame amoa bo nse wano no malaria nura nso so no ni malaria so nti usiki professional ana se ukọ doctor ho te se Amen Scientific doctor se kokudam e be check onipadua ni nyina ni ehu de ekoso no ni apɛ ho pomasibre so e de ama I see ene na ehu hia se wo so obi aye me se de nka me bebusa ne de nti e wo se ye check up no de nti na wo se me kra me ye check up se me nam ho ehwe ha me bibia aye pa me ni aba se Ghana fo ye nti ase wo ho no em se ya techuma kakra because kofu bibri wo ho a ohunu se ono wo ye fine
ne ho oden okoba adan kura na obe check up ebi kura ka koka kisi so se na ono otewa ne ho oden okoba no onko hospital nko check up kofa yare ma na honye den da bi e be srenti ase kakra wo se yenya wa ha ne se okoye health check up na health screening na eno nche se okofa yare ama ho eno enti se okonom saden alcohol saa na se oliver ana se enti se sebi okobo adwaman saa without protection na wakonya na mu yare na emom check up no no se okohwehwe ni peduanim na ohaw bi ahinta a wonim no yehu so hu enti na che se ohaw no ye namho no esan se ni peduan de ewom no ye hu no na de ewom no nso so de ewo ni peduam no a ye hu no no so ne kita ni pedua no akoman ye hu brain cells ye hu liver ye hu kidney ye hu pancreas saa organs ahodo nyina ye hu eno so ne kita ni pedua no na de ewom ni se ehun fidie ahodo no ni bo odin ye wo de be check ni pedua no nipa ba ko phone timi to nsi ni fie so hu mi bebai magina hwehwe mu ahwe me hu se ma ye fan ana so hu ansa na mi be wo eno kura ye ni so no me hwe se bibi ekoyi ana na adan na de wo ye mu organs akese e wo ni pedua mu a de ekode ye ba no adan ne check ni bra no nti wo check wo hu abonsa aboa ne ye hu se yare bi wo a de to so mienu se wo yare bi dada kura na wo sa ye check up a eboa me ye hu se complications aba na wo manage ni yi wo hwe hu yi ana se wo ye basa wo check wo hu a eboa emi ehu se sabi omoja no ana se bibi fufuro bi atechoma ye hu ana wo check wo hu eboa e ma oda ho so kwan a wo fa se odidi bre wo se odidi aduane wo se odi ena de ense se odi nyina wo sa check wo hu eboa emi ehu lifestyle asetena bi wo se odi ye obi ense se wo ye jogging ana se wo ye exercise ana exercise de bia ye kan obi a wo se wo ye bia ye eboa but ye wo age bia ene de wo se wo ye wo yare bia so ne check up wo so wo ye ba amena den na mo ye de amaye wo yo me nya ba em say amen scientific check up yi ho asem ya ye kan enne afia sun enim se nyu bia na ne botom ye nti ye bia ya pono so bia me check in free nti moja adwonso mfidi ahodo akese scan ahodo abetwitwa hwehwe wo honam nyina no ne nyina ye bia mu se free brane enhwe ne hu haw no ne ensa pɛ ho pomasi brema wo isan se wo haw no hu a na wutimi treat so hu asema na make check up no ana se exercise square wo so wo ye no ye wo bi anansen ya opanyi bi a ye se okọ jogging unim se okọ ye no oba no watenase nti omo so okọ jogging na no pan hu se otenase no se ne ote so no omo ben no na ye se onso mo wawu ye se exercise ye pa nenso se wo haw bi a ye wo exercise bi wo a untimi nkọ ho so hu ti se ni pay am se onya heart attack na wo hwe saafo yi nyina echeki na akoma no hawo mu a ye be boa ne ehu de wo se wo ye de ense se wo ye enye adwumaden en stress hu bebri saa ne o man nyina check up na be me ehu ti wo be pimo amen scientific summary eye ene 13 fi saa kosi eye 27th of January ya ye be ya pono se obia me check ne wo free ne ehu o hawo bi ho bia de obeya ne se obenye hospital card nti wo ye patient dada na wa buy ho da oba card na wo de kire receptioner eno ansa wo so pese obeya check up ye be direct to my doctor na doctor request check our ahodo examination ahodo ansa na mfidi akese ye wo so hwem saa nso na woni hospital card dia obeye bi am say hospital card ye 80 cedis nti wo ye hospital card na fe check up ahodo mfidi ahodo e wo so wodi dem hyehyem ni ye hwe utiri so kosi unase no ya hwe ni nyina de ama free so how bi ani ho a afutuo kakra na wo se ye de ma ho hwe wadidi ye hwe asetena ye a doctor de be ma ho na wo ko free na emum so how bi wo ho de a na ene aduro no na wato aduro kakra bi saa me nyina aduro no kra no doctor asama eye 50% discount na che se wo no ba saa me be ye check up ni free a aduro na wo to no say 100 cedis a wo betu ye 50 cedis esan se ni nyina check up na say discount abeda so se ne be ya obia betima check no but aye ni nyina ne se obia be di ye ewo apomden kwa so ti obia betima friend ewo 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 afi 0245 275 254 0245 275 254 number si mu bia obetima frɛ
na pomuden ho nsɛm ko a wo de abɛda amen scientific na check up yi obusa ho nsɛm fu a opese obusa na waba na check o ho nyinaa free ohaw bi o ho a yasa aboa na yesia no atu ase e de ama. Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital Dr. Oseusu na yeten nka ne yeda say nti free medical screening no koso ene ya wabeka say e dey call 27th no twimika na fa ho kokojimu na kokoshe osrade level umoja level BP no ne sane manema nyina twimika ne ko Amen Scientific Herbal Hospital na koyesa enhwehwemu no na duwe ya sha say 27th January and won be 7 a.m. to 5 p.m. Na won wa shase Saturdays in show eka ho ebi say domina wa domi ben net flat no Klagon so Lashibi Ashaman Road under bridge honum no omo ben ho twimika sisi na ko Amen 0207 229505 and 0244 227192 and 0245 275254 ahana bema kwan na no peye nkomo no ye DSC kwasisi ya krado asemidika etwaso